Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta hi khari ka part 3 ya hina yo I'm supposed to strong swinene. Yeah, so of course ka part 2 ya hina hi endle hi video leya ya Mercedes Benz, se ku ve na conflict ngopfu ka leya video, but it's fine, hi ta hi kha hi continue na namuntlha. Yeah, so namuntlha ta hi kha hi lola hi Mercedes Benz leyi Mr Boss a kha endla cut and join a vekela sunroof. Mi nga mi kha ma hi tsundzuka video leyo sungula leyi. Cut and join and say join. Yeah, say join. Ni sure ku ma hi tsundzuka Benz leyi. Swona leswi swa n'wina Ni sure ku ma hi tsundzuka leyi kha hi thovela. Yoli. Ni sure ku ma hi tsundzuka video leyi, ni ta vekela link ka top comment. Yeah, however se ku na update of course ka siku ra namuntlha. Ke ti vona namuntlha ra ti 3 July. As you can see, safe ke vona Mr Boss Africa poster those images hi kombisa transformation, of course, from loko a sungula ku vekela the sunroof until swi helela. So hi leyi loko se yi khatini, as you can see, first image swi ya ka this image. Yeah, so yi khatini completely now laha this image swi ya and then se yi vekeriwa that roof. I'm not sure if I tsemiwini laha hi kota ku swi vona kahle. Continue ka that frame again, as you can see swi transformer se yi tsemiwa na le henhla, se la a swi loko se yi tsemiwini mara a yi nge za yi joyiniwa ma swi a yi nga se thoveriwa la swi ya then yi thoveriwa. Leswi it's linked to that video, sure ku loko a yi ta ka video leya Mr Boss a ku ri laha va sungula ku thovera la swi va hi komba loko yi nga joyiniwa hi yona for the leyi a di thovera ka Mr Boss la swi ya hi leri side lera mara tsundzuka se ku ri ku thovela na kha swi vona la swi ya se yi finingetiwa swi komba loko se yi la ku pendiwa nga ri khale. Ya le yin'wana frame hi ndza se yi laha se ma swona ku se yi paintiwini la, ni nga ti komba ku yi paintiwini la se yi pendiwini se hi leyiwa yin'wana i na engele la, as you can see loko se a yi herini. Ni sure ku leyi it's after loko se di yi pendini di yi xanisini. Unfortunately video leyi ni yi delete because the views ti nga ri ku fambeni so ku onheni ka channel swi onha RPM. Swi ya hi leyi yin'wana ni sure ku la swa vohetisa swa xota hi ku yi ti komba yi pendeke kahle la. Ni sure ku lava la ku thoma leswa xota swi ya as you can see. Ya leyi yin'wana frame a sa yi herini la complete, leti mbirhi yi herini ti-image hi leyi yo hetelela. I nsinya leswi nga mi bayizisi, nsinya lexi nga laha lexi nsinya xi ngo reflector swi nga fika swi mi bayizisa. So yaleyo yi herini yaleyo, it's very clean, it's the same car. Ni confirmini sweswi hikuva ni kahle yo sungula ku ve na switori hi leyi is the same car. Loko ra mungeza mfusi ka banda ku ka subscribe. No como ana faka lag gate para não tapar o sono. Yo, pero blom aí, né? Tu blom lit. Tu blom aí, tá aí. Tu bir. Faka lá não gwen. Só ra ni zumbi. Mas tem que saber também.